ole hei chaltlang tat kong veng huam chung ex chief minister pu zorom thanga in hun lai hi min vak maya he lai hi chaltlang baptist ko ran biak in bul mai khani ta he lai kong kal phei motor kal phei thei na po hi ti hianin a hek zo deuh veka a chung lama hian gan hriat lar ve deuh school greenland kha ki a om maya helai hi ni maya chuan hei kong chu helai chin a hianin hei heng lai chin vel po hi khi deuh triam veka ro tui han tla huk sela chun amin belang ti te po hlom thei ve a chuan road block ten siam pha ta ni hi der thong helai kong chu ti der thong ve deuh hleka mihring kal thei da tok in a ko ta ni ti hianin chaklam atanga lan dan hian kung lai vel khu in hun chu ni ta a ta khun an ngai kwan kong pui kha kal ve le a tat kong ve he ta kal chho zelin chatlang dor ko na chuak chho te khani ta hi hianin chumi kong chho kha ava po kha ni ta hi hian ava po phei kha ni ta hello helai lungrem ve khal min thla veka kong hi hei bal thla deuh vek ni hi helai veng chung tan chuanin hei exodus english school kan ti kha a bul mai khani le boka chuan hei a hnuai thla khu ramhlun khani le maya kung lai riat thiam dan tur chuan so sona china baptist bik in kan ti kha chatlang anita baptist bik in pia chawa son solai kal chho zel son in lai puitlang nei ri na lai khalo ni le maya greenland kot vel khamo i lai ki greenland school anita ni chuan helai kan omna kong hi tian kal phein so lai sonin helai leimin na hnuaya kong kal kan ti nen khan in fina chuan hi ta chatlang dor kona lai mai akian a chuak chho kha ni ma mun ma hriat nan an la kwal lo ni chu helai hi ro tuitlak ma a helai hi retaining wall siam that pangai viau ni lo chuan helai kong hi chu kal mai thei non ri lo ni ti hian kong pui khai son thlador maya niam thata vek maya min thata vek maya lai kon ku na thok ho anom chana na an chan leng hal mai don ni ome siam thamai tu ra nga yang na thok ho pon om chep mai khu ti hianin kan kal phei zelanga ti hian baptist bik in ka soifo ka alo omanga ti hian saklama greenland school oma chuan teng kal phei chuan la tui tlang ne ri na kha kan po mai do na ni lai phei
ti hian kong motor te kal theia 407 lenga kal phei khania namin bal thui dan chu hei kan thetiam menga mihring kalna trok yana zuwa chauta a hi lam chak lam khi Greenland Higher Secondary School building khani ta a chuan helai hian Exodus English School lo om le a eng nau noi school ho tan phei chuan helai vel hi a lo om ve thei mai thema se hei lo hung tha to a azi oma khem hi ti chuan khulama po helai an bal thla vele hei lung thar ten lo da to a lung rem tur thar te a thok turan tam khop mai hei siam thangal don ani na pia helai hi Chartlam Baptist biak in khani maya ulai na thok om na hnuai thla khu utan hnuai mai kwan kong khakal ve le a chan he ta kal chawin Chartlang dor kon kha han po ve le a thiam dan tur chuan hei kan omna lai lei min na kobal na thei zel hi kong hnuai ron chho khana po a ti chuan Chartlang dor kon an chok chho ta khani a Vale nan chan marmar boka hian thok an tho chuanin kar ni khata chun na chu lang via wang ole rizong khani ro se